إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم اللقاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga bangsa ka mga orip ng Allah subhanahu wa ta'ala, suban tugan pangin syukur nagupanalamat na arko Allah subhanahu wa ta'ala. Papanalamat ang tanong sa Allah subhanahu wa ta'ala si iko kiabaluyan yan rakitan wapad ko mga orip niyan makakanal yan sa agaman yan agama Islam. Papanalamat ang tanong sa Allah subhanahu wa ta'ala sa agyan ko ta mga limu yan rakitan apad din sang ko ta mga limu yan rakitan kapapantagan nagyang ka iya di tanu di kapapamuasa sang kaya ulan-ulan Ramadan. Ulan-ulan Ramadan di tanu din na mitatanud agyang kutua kagaan akap kay posyan. Ulan-ulan na alimu gagawranon wallahu subhanahu wa ta'ala ko mga urip niyan. Kalikan niya nun sa mga pamintuan o mga surga nagulik ba niya nun sa mga pamintuan o naraka. Tiangkalan niyan iniktan niya agyang kutu ang mga syaitan. Ulan-ulan na ya matatendo sa mga gawin yan, bilang-bilangan sa mga gawin yan. Ulan-ulan na ya, asadin sa disya karilaan wallahu subhanahu wa ta'ala na da katawanta o anton onon imasa akakarila wallahu subhanahu wa ta'ala. Padden sang kuta mga lapis ang mga manusya, nagyong kuta mga tao amyang isampay sang kaya ulan-ulan na Ramadan. Oriyan yan na kaipos ang kaya Ramadan na dawn din mirila agyang kutu wa dusa amyang galabakyan. Sabab sang kutua salakaw aping galabakyan sang kaya pakatiling ulan-ulan na Ramadan. Oriyan na ng mga bangsa kamarap ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya tanong kapapantagi sa manaya sa ashrul awakhir sa pulugawi bu sa manaya malalamba sa iku Ramadan na pangudasan din nagyang kaya Ramadan. Pagudasan tanong nagyang kaya Ramadan, ganat nagyang kaya Ramadan na di tanong katawan o gisampay tanong pan mga day sa gyang kutua pad Ramadan. Dito no katawan og gisampay tanong mga day sa gyong kutwa Ramadan sa ikuragon 2023. Dito nun katawan. Kapakaya gay muri-puri Ramadan akapamuasa na ka. Kapakaya di karo din misampay. Napanaman na marantano isa gyang kay adapan kauda sa Ramadan. Kaadam pa na malalamba oras tano. Agyang kaya sa pulugaw iku Ramadan. Last 10 days of Ramadan. Napanaman na marantano karilaan tano sa iyo Allah subhanahu wa ta'ala. O pamakasi ko paganay ko Ramadan na saka na magagdam ka sa ginawang kagyang kutwa kapakakukurang ka. Kurang agyang kutwa kaya suatan ka ku Allah. Kurang agyang kutwa kaya pananangkupan ka ku Allah. Kurang agyang kutwa simba. Amyang galabak ako paganay Ramadan. Nagusi ko kaya okay ku Ramadan. Napagariakan babayakan. Kataya akyaramigan agyang kaya Ramadan. Nabang kapakay pusa. O bagyang kaya taman sang kaya kiaramigiron napapabayaan ka. Oy. Mata na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aya betadian igiraman utu miyang isampay sang kaiya ashrul awakhir genga alas tindis of Ramadan na aya betadian na faqad kana hadyu nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-ashr al-awakhir annahu yajtahidu fiha ma la yajtahidu fi baqiyati ash-shahr. Pagpanaman na marso nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa iku mga simba sa iku nganin ay kasuswat Allah subhanahu wa ta'ala sa kanabalagi dudinan di kapanamar si iko paganay nagusi iko kaya pakalaok o Ramadan. Giyon ka last 10 days of Ramadan na mialoy sa iyong kuto hadith o Aisha radiyallahu anha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idha dakhala al-ashru ahya al-layla wa jadda wa shadda al-mi'zara wa iqadha ahlah. Subhanallah. Ayabdadu Nabi sallallahu alaihi wasallam atigu Aisha radiyallahu anha na igiraman ito miya kasuldag yung ka last 10 days of Ramadan na pagpaguyag niya so kagagawin yan. Andun ay buntala kapaguyag niya nun ahya laylahu bis salati wa dhikri wa du'a ay pagpaguyag yan nun nagyang kutalang wa simba ay kasusuat Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi do ka panambayang sa tarawih ka panahajud lagi dagyang kutua kan dhikr
Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Lagi dagiang kuta kapamangnis iku Allah subhanahu wa ta'ala. So Nabi Tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tantun niya na pagpaguyang nagiang kaya kagagawi. Tamang pasaskan yan na dipturug sang kaya kagagawi. Kagigiyan na miya kayo ito ay oras. Away, gi pinakamapi oras sa ikuulan-ulan Ramadan. Na ayap man na pinakamapi oras sa giyang last 10 days of Ramadan, nagyang kuto mga gansaron. Ika-21, ika-23, ika-25, ika-27, ika-27. Ino to? Nakagisaya kapantagyagiyang kuto Laylatul Qadr. Laylatul Qadr. Arunon ini turun Laylatul Qadr asay ini turun sa giyang kaya ulan-ulan Ramadan. Subhanallah. Saya runon ini turun sa Quran. Saya sekalian kapapantagi sa giyang kaya Ramadan. Giyang kuto Laylatul Qadr khairum min alfi syahr, ama pi adi susang gibu ulan-ulan. Allahu akbar. So Nabi Tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam na jadda wa shadda al-mi'zar. Aya betadian na igira miya kasul dagyang ka last 10 days of Ramadan na pagpagilot sa tinampi, pagpanamanamar. Subhanallah. Giyuto na nabi yuto na maasum, giyuto na matatangkad da surga, giyuto na matatangkad da ririlaan wallahu subhanahu wa ta'ala. Ugay na manampan na apyapan giyuto ya betadian na kanyan na daalawan yan ang mapasang isimba, mala isimba si Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Away, ipagpanguyat yan rakitan waya ang mga umat yan sabab sa kanya ni mabubaloy tanwa ladiwan tanwa iringan sunggiringan tano. Apagpanaman na marso Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ayqadha ahlahu na pupukaw niya din yan di ipamukaw na agyang kuto mga pamilya niyan. May panudul pa sa hadith, igaraman na lagi daya last 10 days of Ramadan na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pukaw niya nagyong kuta mga karumanian, pukaw niya so miya kamungon at ngedian asu Ali radhiyallahu an, agus Fatima radhiyallahu anha, panunutok niya siran adinya dinyang kiran di iteroon, bakanu diketerang buat nagu bakanu diketerang sembayang asu-asu ati Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Okay. Agi katawan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam so kala arga agyang ulan-ulan Ramadan bata dilaburo na agyang ashrul awakhir agyang last 10 days of Ramadan. Nakagis ka na da ka makapanamar sa agyang paganay ko Ramadan, sa agyang kaloki ko Ramadan na isang ka din atapulan ubang kapan di ka manamar sa agyang last 10 days of Ramadan. Miya kayo ito ay oras pagariakan. Miya kayo ito ay oras. Sa sapulugawi ay probasar ka. Sa sapulugawi adir kay turug pia-pia. Ugay nagyang ko to sa sapulugawi na din ka mapamagitong subalas yan. Akakanalakas iko Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wala quwwata illa billah. So mga imam ridwanullah alaihim, so mga sahaba ridwanullah alaihim, so mga salaf rahmatullahi alaihim, na aya betadiran na igira man to asumyul dagyang ka ashrul awakhir na kanu yanqati'una 'anid dunya. Upama na pagpagawat nira nagyang utama kapantag sa dunia. Pagpagawat nira sa mga galabkiran, pagpagawat nira nagyang utama kapantag sa dunia. Hagi katawan nira nagiina pa oras saya para buko Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpagawat nira sa mga karumayran, subhanallah. Pagpagawat siran sa walay, di siran pakaturog sa walay kaaya kabayaran na para buayak ko Allah subhanahu wa ta'ala. Agyang ka alas 10 days of Ramadan. La hawla wala quwwata illa billah. Nakataya so sa pulutiman ang mga pipi awasiat panduan o mga ulama tanu ang mapi apunggulolaan sa giyang ka last 10 days of Ramadan panaman na maring kay ni pagariako. Panaman na maring kay ni ka apya kapan mikurang sa galabak sa iko paganay ko Ramadan agus ukyala uki ko Ramadan nagyang ka muri-puri last 10 days of Ramadan na at least na aden amyang galabak ka akatawan ka apya naman namaran ka insyaallah nagkakanal ka iyang utabalas yan sa alungan na mauri. Baganay awasiat sa mga ulama tanong nagyang ito al-muhafadhatu ala al-isha'i wal-fajr, al-muhafadhatu ala al-isha'i wal-fajr jama'atan fil masjid. Sa iko mga mama ay paganay awasiat kanun na siapa niyo ki sa mga sambayang iyo. Siapa niyo sa sambayang Aisha, siapa niyo sa sambayang Fajr, siapa niyo anan. Oy, siya kanu sembayang sa masjid apadius su imam. Tigman uto Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salla al-isha fi jama'ah fa ka'annama qama nisfal lail. Sadna tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa sambayang Aisyah. Apadian su imam, apadian su mga ma'mum, ndidagdakal siran sa giyong kuta masjid. Fa ka'annama qama nisfal lail. Nalagid kanyan utuminindag sa sambayang sa ikutenday umyaka
saputol sa kagagawi. Subhanallah. Upama na miya ka saputol sa kagagawi tama sa law kagawi upama na tumitindig sa kanya sa sambayang yan sabab sang kuto kaya sambayang yan sa salatul isya jamaatan padiyan su imam nagupadiyan su mga ma'mum. Subhanallah. Wa man salla subha fi jama'ah nasadman natigan sa sambayang sa subuh fajr apadiyan su imam nagusu mga ma'mum jama'atan fa ka'annama salla al-laila kullah. Nalagid sa kanyan umisambayang sa tanday o kagagawi langon o kagagawi na lagi diyan o kaya sambayangan agyong kutwa kalangulang wa kagagawi. Allahu Akbar. Ikadua wasiat o mga ulama tanuna al-muhafadhatu ala tarawih wal qiyam ma'al imam. Subhanallah. Pagariko bangka di katanudan bangka di katausan kagi ko pagana yang makasuldag yang kaya Ramadan kagi ko pagana yang kaya makasuldag yang Ramadan na mabubaya-baya supos sa uka na minditar ka piya-piya na sumiyong ka sa masjid na mitarawi ka na miatigr ka miatimpos ka agyang ko to sa pulagwi sa karakat o di na sa pulagwi tlo karakat miatigr ka to ading kad itirawian kakagibubaya ka sa gyang ko to pagana kaya pakasuldo Ramadan orian yan na miyang ibulog sa Ramadan na inawaan ka sa tarawih orian yan na miyang ibulog sa Ramadan na ayabu amiyalambar ka na makisa ka makasalam na pagkadakan pagkipuskan ka pambalingkan sa waleng ka pagariakan giye piura pa naman na marantano giye piura titu tekpantano sa panamaragyan ka alas 10 days of Ramadan Uway, kailangan na masyap tano saya sa mga tarawih tano. Kailangan na masyap tano saya sa mga tahajud tano. Apad tano agyong kutwa imam ad isembayang kagyutud ni pinakataralbi amapya. Tigman ito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ar-rajula idha qama ma'al imami hatta yansarif kataba Allahu lahu qiyama laylatin. Mata na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay giraman ito sumama na tuminindig sa sambayang apadiyan su imam. Initindig yan sa sambayang apadiyan su imam. Malagid ang tawa ka salatu at-tarawih o di na salatu at-tahajud na hatta yansarif taman sa di mapasad su imam كتب الله له قيام ليلة na isuratun Allah subhanahu wa ta'ala ang kutwa balas o lagi kya panambayang sa kalang ulang makagagawi. Masya Allah. Geda-gedaan ka man o pamakaso manusia na di manambayang ko tanda yung kagagawi. Ipo na ka sa kapakasambayang yan sa Aisha na taman din sa upaman na kapakasul o sambayang afajr na di manambayang nagyuti balas ka sabab sang kutwa kaya unot ka sang kutwa imam nagu miatigr ka agyong kuto dinyan di ikapag imam miatigr ka agyong kuto katiya dinyan di ikapag imam miatigr ka sa tama sa kaya pakasilamian tama sa kaya liunian sang kuto amasgita ginan ikadua awasiat umang ulama tanu ikatalo awasiat umang ulama tanu agyong kuto kathratus salah pakandagal tanu agyong kuto mga sambayang tanu. La ilaha illallah. Bahkan dagal tano sa mga sambayang tano. So sambayang naskanyan kapital o mga galabak tano. So sambayang naskanyan pagampaganaya pumagitungan sa alungan na mauri. So sambayang nagyinan koneksyon ka ko Allah subhanahu wa ta'ala miya ka bagbagar. So sambayang naronon pagkaroros sa mga dusang ka mialoy sa hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay giraman ito so sa katawar kita no na tuminindag sa kanyan ay tindigyan agyang kuta sambayang yan na taymoon sa mga dusan yan na ibatog sa agyang kuta puro aulon yan naguibatog sa agyang kuta mga barokan yan na umandan romoko nagumandan sumujud na mga rororo agyang kuta dusan yan. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Abshir ayyuhal mu'min. Hay mapaparatian ko Allah. Pakandak lang agyang kaya sambayang ka ko Allah subhanahu wa ta'ala. Pakatayang ka susujud ka. Kasadin sa kating ako sujud ka. Karaning ka ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kala akaprila ka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fil hadith. Wa'alamu anna khaira a'malikum as-salah. Tukawin niyo ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya pinakamapya ama panggalabakyo nagu aya pinakamapya ko mga galabakyo nagyong kuto sambayang makaliliyo pang ko mga sambayang ang mga paliugat napakandak lang kasuding kadiga panambayang sa mga sunata nakanabaki kailangan iba tundu-tundu gyung utading kadiga panambayang sa mga sunata kapakaya iman to na sambayang ka sa sunata na dumke ka sa mga 5 to 10 minutes o di na 20 minutes na dumke ka na kapakay man makadke na tarus kap masembayang sa sunat bata dilaburo na sa kanwa mga baisi sa sulda walay. Okay. Na kana ba marata mama na upama kami ka tarawih ka sa masjid
Ada kan upan maka sembahyang sa salatul witr na kanaba ki marata, kanaba isa sapar kainon tanam ya kapiapiapan makam belingan kasawalengka na sumusujud gap man ko Allah subhanahu wa ta'ala di gap man manambayang apara ko Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi kaaya pinakamapya galabak ama penggalabak o oripan mapsingan niyan galabak alalayon niyan upama penggalabak nagyong kuta kasusujud yan para ko Allah subhanahu wa ta'ala. Igira man uta sumusujud su oripan Allah subhanahu wa ta'ala si kukad na niyan amakalimuon amasaling gagaw napkeda sa pamikiran niyan nagyong kuta mga awida kalian pepakapi aginawan niyan pepengaruru agyong kuta mga dusan niyan inung kari dipakapendek la agyong kuta kasusujud ka ko Allah subhanahu wa ta'ala inung kari dipakatay agyong kuta kasusujud ka ko Allah subhanahu wa ta'ala orasanan nagumasanan akapamangnis si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah rilaan karak sa mga dusa ko masulan antaw ka mapayag mala antaw ka mayto pitibuba antaw ka datibuba. Ya Allah sa pangingkarakan sa mga paawingakan. Ya Allah tumanang karakan sa mga pangarapakan. Ya Allah kabayakan na lagi day na lagi day. Subhanallah. Langon na mapanon ka ko Allah subhanahu wa ta'ala saging ka na namasa akasusujud ka. Kagina ni pinakamarani amasa pinakamarani auras aska na makararani ka ko Allah subhanahu wa ta'ala. Adad na pagaltan niya gusto Allah subhanahu wa ta'ala sang kutakapkan ganyan ka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nagina ni pinakamapya oras ka pagariakan. Aka pumangning ka ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ayam niya kalala pumangning tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala sang kuta kasusujud tanong. Nagyang kuta miya aloy sa hadith. Amiyang ipangdu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko Aisha radhiyallahu anha. Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anna. Subhanallah. Aging kanan suka pamang ni sarila ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kama apan tanong niyan. Away. Sikunganin amiyan dudu sa tanong. Ikapat. Awasiat umma ulama tanong. Nagyang kutwa kathratu tilawa. Pakandagal tanong suka pembetiya tanong sa Quran. Allahu Akbar. Karamigan nagyang kaya Ramadan na tanong pan karamigi sa Quran. La ilaha illallah. Tanto ko masakit sa ginawa. Na iman to na panama na maringka. At panalastin diska. Panama na maringka. Panama na maringka. Ayam beloy ko kala ang oras ka nagyang kutwa kabatiya sa Quran. Api amya kaisang kabumatamat. Udi na miya kadu. Aya panuba miya katlo. Kaisang kumya kapiya-piya. Oay. Ikalima awasiat umma ulama tanong nagyang kutwa kathratu dhikr. Pakandek lang ka agyang kutua kapapagalo yang ka ko Allah subhanahu wa ta'ala agyang kutua kan dhikr. Tigman ito na Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalul kalami ba'da al-Qur'ani arba'un la yadurruka bi'ihunna badat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ayat tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pinakamapi akatero sa iko-orian o Quran sa iko-orian o kabatiya sa Quran nagyang kutua patiman subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar apian tunad ni inunan kasaya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Pakandek lang kay ni tumuayang kay ni mapakandek lagi kan zikr adi sa bayang ka mapakandek lagi kuta kan bekas adi sa ayang mapakandek kan lagi kuta kan mentay adi sa ayang mapakandek kan lagi kuta ka pakai pamaguntuda ko mga padekah. Subhanallah subhanallah. Lagi yang kota subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Udi nagyang kota la hawla wala quwwata illa billah. Udi nagyang kota subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Miya kadak-dakal adzikr akapakai ay sebutan o kapakai aditan runi padan tanaman sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikanam awasiat umang ulama tanong nagyang kuta kathratu du'a kapakandek la tanus iku mga pangnit tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala. Pakandek lang ka sa mga pangnita pakandek lang ka sa pangning kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. O gaid nagyang kuta panganing ka na dingka tanto pakadidilapta o di na dingka di itaro sa ginawang kay isina ya aded tari maagyang kaya panganiakan isina aded na ya makaw maagyang kaya panganiakan. Subhanallah. Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Terima na yung kutapangan niyo oripan taman sa kanya na kanabad ing gagaan. Away. Aya din yan ikang gagaan nagyong nguta da'autu falam yustajab li. Miyamang niya ko din na tama ni man to na den tarima Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyut na kasabapan to sa di ka katarima sa yung nguta pangning ka ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan yung nguta katapapay kasurindir, kailangan ang nguta ka pangalimbabaan, kailangan ang nguta pakilain ka ko Allah subhanahu wa ta'ala. Malubay kan ko malubay. Pakilain ko na pure na makikinanglan ka agyang kanan apupumangnin ka ko Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ilayan yung man so Yaqub alaihi salam. Yaqub alaihi salam tipangan sa kanyan sa kaya o pinakakabubayan yan awatayan aso Yusuf alaihi salam.
Na dadan kada isa panginam ko Allah subhanahu wa ta'ala. Miada suwata ayan ay Yusuf na wata. Miada suwata ayan ay Yusuf na kangudaan awata. So Yusuf alaihi salam sa giyang kuto amasa. Na ayabu ab kisabut o Yaqub alaihi salam sa ikumandan kagagawin na innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Ayabu ab penunan akan kurata ginawakan. Ayabu ab penunan akan kawida kalakan. Ini kerata yan na ginawa tanto agiyang kuto keda wata yan aso Yusuf alaihi salam. Ay buat tiga na penunan nakan nasu Allah subhanahu wa ta'ala. Na daskan yan dan kada isa panginam ubaswata yan na ubam ya wafat so Yusuf alaihi salam. Na ilan yung manuto skanyan na min ibadina salihin. Padskanyan ko mga urip no Allah subhanahu wa ta'ala ang mga salih. Na pupamang ni ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pun sagyang kutakyad o Yusuf alaihi salam. Ugay na biya kauriron wallahu subhanahu wa ta'ala ang kutuat kaya tariman yan ko pamangnin yan. Kaayad na kaya tarima o pamangnin yan na sagyong kutud na kaya loklok siyan. Na sagyong kutud na kaya baloy o Yusuf alaihi salam awazir sa isa Misr. Aliran din kakilala sabab sang kutuat kaya pakalayan. Miya ka piraragun agyong kutuat ini sebar o Yaqub alaihi salam. Na kanabanian Peter o ya Allah pupamang ni ako ko ipoong ko kaya o Yusuf na isa na ading karakan katarima. Dan yan na sabutin. Okay, nagyang kutuat kababaloy niya na positive o di na mapiaan tangan yang ko Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah na terimaan Allah subhanahu wa ta'ala gyud utapangan ni Udu'uni yastajib lakum ati Allah subhanahu wa ta'ala. Pamangnikan orang nati Allah subhanahu wa ta'ala ka terima ang kan nati Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa mustahil ko Allah subhanahu wa ta'ala? Pakatigir ka sibar ka insyaallah. Gyud ka na pangning ka ko Allah subhanahu wa ta'ala na insyaallah na asara mailin yan kalaging ko da pure aka tepapay, pure aka pangalim bebaan, pure aka pamangani, pure apelad ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, pure apakiling ka ko Allah subhanahu wa ta'ala. Au dai begini yan kana da ka kuwang ka na asara pakiling ka na ko Allah subhanahu wa ta'ala na insyaallah subhanahu wa ta'ala. Na didin durat no Allah subhanahu wa ta'ala agyang kutwa kateruyan ibigay niyan rakadin agyang kanan apang ningka biiznillah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Kapito wasiat mga ulama dano nagyang kutwa kathratul istighfar. Gyang kutwa kathratul istighfar gyang kutwa kapakandag lako kapamang ni sarila ko Allah subhanahu wa ta'ala. Langon tanun kedusa, langon tanu din keribat. Igira na ya kailayar katan utaw na miya suti-suti ka ataw, da adusa-dusang ataw, di ka makapanggalabak sa dusa. Ugay nakatawan o oman ni isar kitano, katawan o oman isar kitano sumiyang galabak o ginawan yan, katawan o oman isar kitano sudusan yang ku Allah subhanahu wa ta'ala. Na ayap pinakataral bi apang gulaulaan na kahay pagariakan nagyong uta istighfar kapamang ni sarila ko Allah subhanahu wa ta'ala. Pikiran ka sa mga dusa amiyang galabak ka ada mataurun arumar ko Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi alazim ka oman isa na adnam yang galabak yan adusa adin yan karawan ko tutaro ko madakal ataw nagudin yan karawan mamanutul ko madakal ataw kay yan aginawan yan nakatawan yan sa ginawan yan aginan na dusan yan nagukatawan yan aginan na dusa na katawan wallahu subhanahu wa ta'ala. Pakandag lang nga su istighfar ka, pakandag lang nga su kapamangning kasarila ko Allah subhanahu wa ta'ala. Pagari ko, uda romilar ka sangka na mga kadustaan ka. Udi karila i Allah subhanahu wa ta'ala, anta unun i pakarilar ka sangka na mga kadustaan ka. Anta unun i pakarila sangka na mga kadustaan ka. Ilang amang ka, di ka di indusa, langon tanud na pakadusa tano, lalayon tanud pakadusa, lalayon tanud karibat, di ka di indusa, di ka di indarwa ka. Ugay na sasapangan din wallahu subhanahu wa ta'ala sasapangan din wallahu subhanahu wa ta'ala agyan kuta kadusta na ka ranon gagaw limo iyan raka agyan kuta ka sasapangin yan sang kuta kadusta na ka kakalo-kalo na makambalingan ka buku wallahu subhanahu wa ta'ala di ka baya wallahu subhanahu wa ta'ala uba ka mako abiuman di ka baya wallahu subhanahu wa ta'ala uba maylay umadakalaw agyan kuta kadusta na ka sasapangan din wallahu subhanahu wa ta'ala agyan kuta kadusta na ka napamang ni kasarila wallahu subhanahu wa ta'ala kudapan katukaw yung madakalaw sang kanan nakadusta nakapinggal baka langon tanun karibat langon tanu din adna karibatan yan adna kadustaan yan geda-gedaan ka man ay kadakala kadustaan ka ding ka kebilang ay kadakala karibat ka ding ka kebilang na daama taurun arumor sa ginawang ka daama taurun arumor ko Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah udi karila iwallah anta unun ipakarilar ka udi ka pamang ni sa rila ko Allah subhanahu wa ta'ala anta unun ipamang niyan ka sarila subhanallah Udi ka pamang ni sarila ko Allah subhanahu wa ta'ala sa gyang kaya Ramadan na andi mas aka pamangning ka sarila. Udi ka salim bago sabtad na andi mas aka salim bago sabtad.
Balu yang kaging gaya muri puri kagaw itano sangkay ashrul awakhir. Pakanda ka lang aging kuto istighfar ka kapamang nga sarila ko Allah subhanahu wa ta'ala. Apad sa aging kuto mga sifat apa makasulun Allah subhanahu wa ta'ala sang kuto surga iyan. Ami aloy Allah subhanahu wa ta'ala sa aging kuto Quran yan aging kuto wal mustaghfirina bil ashar wa bil ashari hum yastaghfirun. Nagusagyan ko tamore puri kagawin ang kuta diran ka pamangnik sarila ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sibay ka sa oras ka, sanggay ka sa oras ka. Igiraman ito umiiga ka, igiraman ito muuntud ka, igiraman ito tumitindig ka. Na malong ka di kakaso-kaso ya mamimikiran na giyong ko ito mga kadustaan, amiyang galabag ka. Kaang ka di makapamang ni sarila ko Allah subhanahu wa ta'ala. Natang kadang ka sa ginawang ka, udi ka burilay wallahu subhanahu wa ta'ala na kapag ka sa ginawang ko mga tao, miyang alalalim. Mga tao, pilalalim iran sa mga ginawiran. Mga tao, amiyang alalapis siran. Tangka nga sa ginawang ka, udi ka burilay wallahu subhanahu wa ta'ala na dan nakapakapas ka. Api ka lagalabag ka. Api ikal agalabag ka, api ikal asimbang ka, api ikal amiyang galabag asimbang na amay buka di karilaan wallahu subhanahu wa ta'ala. Sagyan ka na mga kadustaan ka na wallahi al-azim kada pa karilar ka aromar ko Allah subhanahu wa ta'ala. Napakanda ka lang ka agiyang kuto aga pamangning ka sarila ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw apan doon mga ulamatan amapi apang galabag ka sagyan ka last in days of Ramadan agiyang utang kathratus sadaqah. Kapag ang dagalatan sa iyong utaritan di kasi sadaka. Kagi o pa makakapantagan tanong iyong utalaylatul qadra, iyong utalaylatul qadra, khairum min alfi shahr. Mapia di susang gibo ulan-ulan. Agi mo tasang gibo ulan-ulan na piya magitong na walo po lagut loragun. Agwad na labin yan. Ad na misusubran yan. Walo po lagut loragun. Na o pa makakapantagan na kaagalabag o di na simba sulaylatul qadr. Na sumapanggalabak karo asimba na mala ibalas adi sumapanggalabak ka asimba ko tenday o walo polo agut loragon. Subhanallah. O pa makasid ka kasagyang ko ta Lailatul Qadr. Kaya pantagan sagyang ko ta Lailatul Qadr. Api salad na mala o to ibalas adi sagyang ko to tenday o miya ka walo polo agut loragon na di ka disid ka. O pa maka miya pantag as ka na pambatiya ka sa Quran. Sa giyong ko to Lailatul Qadr na malao to'y balas. Adi giyong ko to akapmbati ka sa Quran si ko suldo o miya ka 80 agu teluragon. Allahu Akbar. Sa kamaw tumambuso sambayang. Gada-gadaan ka man, isa akagagawi na labi mapya adi susang gibu ulaw nalan at tigwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sunso Allah subhanahu wa ta'ala imitiroon sa giyong ko to Quran yan. Subhanallah. Enos ka na, wad na pirak ka, magatos, mbajita nga, o man gawin na sawati. Wala magatus ka. Na, uda magatus ka, mbajita nga. Kaya waya buha pirak ka na sawati, mbajita nga. Salad. Sad ka nga. Ustad, ba di masid kay salad? Oy, di masid ka su salad. Subhanallah. Ustad, anta tarimaon. Biya kadag-kadag lao kita kakatarima ako salad. Giya buha di tanong di kang bulya sa madrasa. Ginga na madrasa tano. Gina na madrasa di ko di imbulayin. Na madakal pagsindra kan sa salad na tanto ay pagpakapi ginawakan. Katangad sa ginawa ko agyan na miya kay ito ay akailayaw na agyan kaya pagariakan na Muslim. Ay ini bagay niya na salad. O gaid na sa alungan na mauri na ya Allah, sunso Allah subhanahu wa ta'ala mata oron takap sa kalayan. Subhanallah. Ino sa ka napakandag lang nga yung utod nga di kasid ka. Sa giyang ka iya kagagawi. Pad pa na mga siya mga ulamatan na ukagatan masakatan ng mga mamanagyang uta'a atikaf. Kapag i'tikaf sa giyang utama masjid kaan matangga do pa para buko Allah subhanahu wa ta'ala oy apad pa namang wasiyatu mga ulamatan na moripurya wasiyatira nagyong uta taharri sa'at al-ijaba kula layla pupumang ni ka sa omandan kagagawi kami alo yung nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna fil layli la sa'ah la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alu Allah khayra min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah wa dhalika kullu layla. Mata natin ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad na mapapadalam sa iko kagagawi iya isa ka oras. Asa din sa kapantagan sa gimo to isa ka oras. Mapantag as kanya na pupumangni ko Allah subhanahu wa ta'ala. Malagi duaya pupumangni niya na makapantag ko dunya o di na makapantag ko alungan na mauri.
Ibaratnya na aging utama pantag ko dunia na, ya Allah, pakapangarom akong ka. Para si ko mga single, ada pun mga pamangaroma. Orasyo ya, akapamangnisyo ko Allah subhanahu wa ta'ala. O di ka nung makapangaroma, sabab saan ko ito akararagin niya ka nung, orasyo kaya akapamangnisyo ko Allah. Ya Allah, pakapangaroma akong ka, ya Allah. Ya Allah, ikala ka kan ubag ko sa kamindu sa ya Allah. Ya Allah, ikala ka kan ubag ko makasina, ya Allah, napakapangaroma akong ka, ya Allah. Insyaallah napakapangaroma ang ka, Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu so ibarat yan sa dunia. Nah, gitu mana adungan na mauri lagi duka pamangin sa surga kapakalidas sa adungan kapakalidas sa giyong utanar ka jahannam. Na insyaallah na imbigir ka Allah subhanahu wa ta'ala amay ka mapantag ka. Kasarba ka na kaagiyong uta oras ami aloy Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So apia saya tanong buhuk kaya tagoy sa diyan ka balasangan oron Allah subhanahu wa ta'ala sa madaglamang piyas absalam kus kan sa kapipiya ginawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.